नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उकार पळोवया। 4 वरांच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान कृषी वेबिनारांत उलोवप केलें। केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राची उदरगत करपा खातीर तजवीज केल्या अशें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेंत आतामेरेन 4 लाख कोटी रुपया शेतकाऱ्यांक मेळ्ळ्यात अशें सांगलां। 11 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत ही रक्कम जमा जाल्या अशी माहिती लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कृषी वेबिनारात दिली। कृषी आणि ग्रामीण समृद्धी ह्या विशयाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अर्थसंकल्पा उपरांत आयोजित केल्ल्या कृषी वेबिनारात ही माहिती दिली। हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। वाळपयच्या पोलीस ट्रेनिंग केंद्रात आयज पासिंग आउट परेड कार्यावळ जाली। पुलीस कॉन्स्टेबल, एएसआय, वायरलेस ऑपरेटर, पुलीस कॉन्स्टेबल चालक आणि उत्पादन शुल्क जवानांच्या 49व्या तुकडीचे प्रशिक्षण पुराय जालें। 23 पुलीस हवालदार, 7 एएसआय वायरलेस ऑपरेटर, 80 उत्पादन शुल्क जवानांनी परेडीत वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळीत मुखेली म्हूण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, पुलीस महानिरीक्षक आलोक कुमार, उपमहानिरीक्षक अजय शर्मा, पीटीएसचे प्राचार्य संतोष देसाई, उपप्राचार्य नालास्को रापोज हाजीर आशिल्ले। प्रशिक्षण पुराय केल्ल्या जवानांनी राज्यांत कायदो आणि सुव्यवस्था बरी उरची म्हण प्रामाणिक सेवा दिवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केलें। तुमच्याकडे मेहनत आणि तुमचे कष्ट हातूंतल्यान तुम्ही ह्या जॉबाचेर सिलेक्ट जाल्ले आसा। त्या जॉबाचेर सिलेक्ट जाल्या उपरांत तुम्ही पुराय केल्ली आसा। आज जे देशाच्या तिरंग्याक साक्ष दवरून, देशाच्या संविधानाक साक्ष दवरून तुम्ही शपथबद्ध झाले आसा। शपथबद्ध जाता असताना तुम्ही घेतलेली शपथ ही सातत्यात आम्ही म्हणता की आम्ही देश हिता खातीर सर्वतोपरी सर्वत्याग करपा खातीर आम्ही सदोदीत तयार असतले। आम्ही म्हणता की ट्रान्सपरन्सी इन गव्हर्नन्स हो आमचे ब्रीद वाक्य असतले। आम्ही सातत्यात ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या याद येवप हे गरजेचे आसा। आम्ही एकाच खातीर म्हटलें कारण युनिफॉर्म सर्विसेसात आशिल्ल्या लोकांचेर विश्वास हो जनतेचो खूप मोठ्या प्रमाणात असता आणि तो विश्वास संपादन करपा खातीर आम्ही सातत्यात वावरप हे आमचे कर्तव्य असता आणि ते कर्तव्याची पालन करप हे तुमचे पहिले कर्तव्य आसा आणि ते तुम्ही सगळेजण पालन करतले हाची हांव खात्री बाळगिता। गोंय राज्यांत भलायकी विभाग बरे काम करता आणि ताचो उपेग सामान्य जनतेक जायत आसा। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपणे भलायकी मंत्री ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि आपणे भलायकी मंत्री ह्या नात्यान राज्यात नर्सिंग कॉलेज उबारपाची तयारी केल्या। नर्सिंग कॉलेजीची राज्यात गरज आसा। नर्सिंग कॉलेज उबारपाक लागून जागेची गरज आसा। मुखेलमंत्री ही अडचण पयस करतले आणि त्या उपरांत नर्सिंग कॉलेज उबारपाची तयारी सुरू जातली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी नर्सिंग कॉलेजीच्या बांदणे खातीर आपले मत उक्तायलें। आणि चीफ मिनिस्टर दोन्ही सेम पेजार आसतले। आमचे पार्टीचे लिडरशीप बी आहा। आमी ते केन्ना केन्ना आमकां गायड करता ऑन वेरियस इश्यूज। देयर इज अ ओपन डिबेट एंड वी हॅव टू सी वॉट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वॉट एवर इट इज। If it's a nursing college, it can happen faster because when Mr. Manohar Parrikar was the chief minister and late Mr. Manohar Parrikar, who had already made provisions there for a nursing college, then I said no, we can have a private medical college. But then for that all codal formalities, all these things have to be followed. So I and the chief minister will ultimately sit down and we'll see what. But I want a nursing college and I also want that they should. कायद्याचे उल्लंघन करपी आणि आरोग्याचेर परिणाम करपी खाद्यपदार्थांची विक्री केल्यार संबंधितांचेर भलायकी
मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगला। राज्यातल्या रेस्टॉरंट चलोवप्यांनी अशें भलायकी मंत्री राणे हांणी शिटकायलें। All across the state, there is strict campaign. Not only that, color in also your other, like like in red chili powder and all those things in bulk which is sold. Right from that and other colors that are used, right from the colors that are being used. I'm talking about not color as such, but any material that is used. We are just trying to see that a random sampling is taken. We have no intention of harassing anybody, but FDA Director Shweta Desai has been already told very categorically. Raids will not stop. Second, hygiene in every restaurant. Randomly we will check, and if we find that anything and they don't have a RO filter, they don't have proper, proper hygiene, I will seal them, and there's no question of applying them. We'll blacklist them for 6 months. All the restaurants, all the wholesale dealers of various food products, all the sweet mart people who are there using those foils, we are also going to take and have this in detail analysis, which is available with us in FDA. Director has been told on a daily basis to submit a report to me. Even pharmacies भी हा pharmacies काही कडे आम्ही पळयता की आम्ही जेन्ना रँडम चेक करता एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स विकतात, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स विकतात तो सुद्दां फार्मसीचे सस्पेंड कर म्हणून सांगलें लायसन्स, तशें आमी दवरिना। राज्यात आयच्यान 10वेच्या बोर्ड परीक्षेक सुरवात जाल्या। अंदू वर्सा 10वेच्या परीक्षेक राज्यातल्यान 18,871 विद्यार्थी परीक्षा दितात। राज्यातल्या वेगवेगळ्या 31 केंद्रांतल्यान विद्यार्थी ही परीक्षा दितात। 21 मार्च मेरेन 10वेची बोर्ड परीक्षा चलतली। आयच्यान सुरू जाल्ल्या ह्या परीक्षेक विद्यार्थी आनी तांचे पालक सकाळी 8:30 वरांच्यान परीक्षा केंद्राच्या भायर हजेर आशिल्ले। ब्लू इकॉनॉमीक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकार आनी जर्मनींतल्या बाल्टीक सी रिसर्च वार्नामुएंडे ह्या शिक्षण संस्थेमदीं समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यात। संशोधन आनी नवकल्पनेक प्रोत्साहन दिवपाक लागून समजिकायेची कबलात जाल्या। ह्यो कबलाती राज्याच्या शाश्वत विकासाक फायद्याच्यो थारतल्यो अशें कबलात केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। सागरी संशोधन मोहिमे खातीर दर्यादेगेर प्रगत ऑप्टिकल तंत्रज्ञान सागरी संशोधन जातलें। ह्यो कबलाती महासागरांतल्या वेगवेगळ्या गजालींचो सोद घेवपाक सक्षम थारतल्यो अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें। दोनापावला जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, गोंय विद्यापीठाचे उपकुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन, जर्मनीचे संचालक डॉ. ऑलिव्हर झेलेन्स्की हाजीर आशिल्ले। This collaboration is an essential step towards exploring and expanding the blue economy through pioneering research, innovation, and global partnership. This MOU is designed to enhance the knowledge, to promote technology advances, and fostering the innovative solution in the critical areas such as blue water economy, sensor development, and numerical simulation. It reflects the forward-thinking vision to protect and sustainability, utilize the ocean resource while creating the opportunities for economic growth and environmental conservation. Goa's deep connections with the oceans. As we all know, Goa is a coastal state, has always been shared the rich and long-standing relationship with sea. Maritime heritage, fisheries, tourism, and marine enterprises are the integral part of our society and economy. As we evolve, and we must move from the traditional method of resource use to more sustainable and technological advanced practices. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।